بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوك سي من ngulung salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasan min kapamudje do kapananglit tebi si Allah subhanahu wa ta'ala, do kapanalawat tebi si panghut tebi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukba tebi in pagsyukurin tuju Allah subhanahu wa ta'ala si kemun yene men nikmat pengurung pengindam wene si kitebi bayu-bayu yene samiaan do ginisan nikmat men pengurung pengindam Allah subhanahu wa ta'ala si kitabi. Menjadi do miksyukur do sab si me keguruhan tebi maka hadir si pente itu atau kan si men live tebi ininen duk labi lubanen yene me keguruhan tebi men tu si page ininen atau kan tatunggu page ininen pagkokan yene we pente guru tebi kalasahan ko tuan musid. Demikian nen Tuan Ipan, duk demikian Tuan Nusanduk, gene tu gila ko alen den pakani-pakania. Magsuko si CS, si pag invite de si aku atau kan pag panabit de tuju aku si elew ininen. Murah-murahan mangpaince tinungbasan wa Allah subhanahu wa ta'ala siga niya ene pente ke jumure me seban kitebi mahatihan kitebi pasalan pag agama tebi men hal supaya tumawa amban pag akidah tebi amban pag ibadat tebi amban kemon ginisan yene men ine ganta pangandakan yene agama tebi yene agama Islam. Menjadi me pungtina isi agama Allah subhanahu wa ta'ala in ko itu insyaallah mawdu' tanbih atau kan yene men topik tanbih bayak misarani si ganta tagi SGSin men yene inalenan were painde khuturatul hasad atau kan yene paine kadilikawan atau kan kapiligruhan yene si dambua muslim si dambua mukmin si dambua manusia yene hasad in kejingki. Menjadi me pungtina isi agama Allah subhanahu wa ta'ala ubus edok tebi insyaallah subhanahu wa ta'ala bangko inge wa kaifiyah yene painte at-takhallus min bangko inggi kitebi umanib atau kan tapahli tebi in barantin bi amban painte yeni al hasadli atau kan amban kajingkile insyaallah subhanahu wa ta'ala yene painte men binisarat tentu si hal tapi kini inggi kita perlu samban ini jika isa yene men ta'rifannya atau kan men definition sin hasad bang ini hatinin bang ini maksudnya buknya pag alenan we de algibtah bang ine yene difference nen atau kan bang ine samian in pagbidaan nen do pitu kite edote ko ahat palabe bisan dadali yene asbabul hasad bang ine yene men me sababan ni dok demikian kita pitu bang ine kadilikawannen amban dunya labil wante kasila akhirat duk demikian bang ine yene samiaan labeyan ha supaya tapaanib tebi atau kan tapahali tebi yene ginhawa baranten bi amban barante bi latun si pamilya tebi yene amban saki ininin. Menjadi me pungtina isi agama Allah subhanahu wa ta'ala men maksudnya atau kan yene definition atau kan yene ta'rifan sin hasad maksudnya pene huwa tamanni pene zawali ni'ma an sahibiha sawa'an kanat pene ni'matan diniyah atau dunyawiyah. Hatinen lai yene pene maksud sin hasadin definition atau kan hatihan
sin yene hasad yene kajingkihin ye pe inne mag-angan-angan keu bangko inge yene tumahala atakan katahala yene nikmat yene samian si men nikmat pengurung Allah subhanahu wa ta'ala si yene AAUN atau kan si sini-sini na samian takite wenu inurungan we Allah subhanahu wa ta'ala nikmat ubus buka ulay mag-angan-angan keu atau kan mihalabayan bangko inge tumahala amban iya nikmatlay atau kan bangko inge tumahala aali amban nikmatlay ubus men nikmat ini pa inne sali rupa inne men dinia atau kan duniawiya dumain hadja ya tatantu si agama buat malingkan nin sali du si pakarajaan aga men dunya mas ne bang si pakarajaan sin akhirat menjadi tu si ini nen pungkinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala men dambua tasabbut wa Ibnu Qayyim rahimahullah yene si tenged si kitab ne Bada'il Fawaid fa inna aslul hasad huwa bughdu ni'matillahi 'ala al-mahsud wa tamanni zawaliha ya fa inna min tasabbut paita Ibnu Qayyim rahimahullah si kitabnya Bada'il Fawaid ia painnya asal-asal yene min hasadin atau kan kejingkihin ia painnya bugdu ni'matillahi alal mahsud yene bunsi keu astel keu atau kan ke astel ke bunsi yene si nikmat Allah Ta'ala alal mahsud yene si rinijikian we Allah subhanahu wa ta'ala yene si pente men yene men jinin kilay duk dumain hajjatan men bunci atau dumain hajja samian astel wa tamanni zawali hapi sinuportahan tawe ne mag-angan-angan iye bangko inge katumahala amban iye yene samian nikmat lay atau akan bangko inge katahala aali amban nikmat lay iya nambua amban me painte definition atau akan maksud iya ni sami amsin in hasad atau kajingki kamanamal iya ni ben bisara me kaulamaan sa iya nambua amban me men syamil iya ilangkum iya sitenge pente ta'rifan atau kan definition sin iya ni al hasad ubus al asbab dambua me amban me asbabul hasad palabi kita dadali kun tapain kumian al-adawa wal-bagda yene bang lu mag-astel inastel pajatu si kauman atau kan si magpupung tinai mismo lu niya pagkaastelande niya pag men ine nilai pente sababan dan buah ini nen pajatu yene al-hasarin si men manusia dok demikian al-kibir wal-ujub yene bang niya pag takabul ang buwa manusia yun wal ujub duk ang buwa duisab amman me sababan yene bang sobra yene proud dia manama si baranni proud manama si kataune proud dia manama si kadayane proud dia manama si kapatutne si ranggone si ine ne nikmat pengurung Allah subhanahu wa ta'ala iya nang buwa amban me sababan amman me sababan duk hubud riasa duk bangye pabeta dalam pengertian manusia yene kalasa sitengit pag nakura duk yene bukhlun nafs dan buaruk amban me sababan ne bang manusiain yene niya pagka pingit ni atau kan pagkuriput ni iya nang buwa amban me tasabut me kaulamaan amban me yene samian sa hajje yene in sababan men sababan sin hasad wa ipajatu yene hasarin menjadi men pitu kita yene si tenged men khuturani atau kan kadilikawan ni kapiligruhan ni dan buah amban kapiligruhan ni tu si ninen dani raw kita pi si men pag-agama ni atau kan si ine ni buat malingkan men pitu hajja kita si baran ni ta inne ghammun la yang qati bang aahin jingkihan bang aahin tege kajingki duk tege yene niya pagkaingit ne niya iwen lu pa inne ghammun la yang qati niya lu kesuse yene men ga ye niya samian pegbekat ni si wey peggelone hadja pinikilnen di alam pikilannen yene nikmat pengurung Allah subhanahu wa ta'ala si pagkasini bang niya samian
men nikmat pengurung tekite we ini si manusia si pungtina ini muslim ia ien lo pinikil nen kahaba ne jaye song tuli bangko inget tu mahala amban ia nikmat li kahaba ne hatta tekite ne kahaba ia lumabe kahaba ia ne samian si paling nganne atau akan si song petuline bahu pangapene ini la ilo ne hajja samian dia ne hajja lo dia lim pikiran nin gei ne ye maka fokus si pag ibadat ni gei ne ye maka fokus si pag usaha ni gei ne maka fokus si pag tarbiyah sin anak ni gei ne maka fokus si pag trabaho ni sababan we peg iye ne hajja lo pinikinen ni ye ne samian men yene kajingkin yene sawa ini men atau kan pungtine ini sa pente men yene lagi ne bang yene sama ini sa pinain inurungan niya sa sakatan de baahu upamanen ini sa pinain sie men niya rijiki ini ne bayu an ginisan rijiki pengurung Allah Subhanahu wa taala bang lu dalam pengertian manusia yene samian kajingkininen i endam bua amban men kapiligruhan atau kadilikawanen hangkan ne painde niya amban men manusia bang en pebektat ye ininen dalam pengertian de lu magkalusungan iye magkagkagan iye gayha pamangannen gayha pagsang kakainin gayha kemon halen situation nen ga niya kahap-hap in keluman nen sababan we ko ene pinain ko sini lay yene pikilan nen hadja en hadja lo pente te pikilan manjari men tu pitu kita yene si men pasalan yene isyatu jarima dan buah ininen men amman me kadilikawan ne yene al ibadu min rahmatillahi azza wajal dan buah ininen men janan tumalah yene manusia ina man rahmat Allah Subhanahu wa taala bang payaman te inget dok kita yene pamintangan ngedok kita pamintangan sahaja-haja pamintangan hangkan hepa inde yene hasad inin kajingkinin inin dambua amban sahaja-haja maksiat tuju Allah Subhanahu wa taala dok dambua amban maksiat maka piligruh si manusia si mukmin si dambua magparat saya si tenget pag ibadatne dok si tenget peg dunya samian betat latun pag akhiratne dambua amban iyan pungtina ipalanggungan si agama Allah Subhanahu wa taala yene samia anci iblis laknatullahi alaihi itu kita yene pamintangan iblis laknatullahi alaihi yene dambua angkan hepa indi al hasadu wa min in kaingitin atau kan hasadin iye pa indi tagna awwalu pa indi dzambin usiya bihi Allah fis sama tagna duseh yene hasad inin in kajingkininen maghapen atau kan tasulang yene samian Allah Subhanahu wa taala diata yene samian data men data langit yene kisah si iblis laknatullahi alaihi nengeto kita yene samian kisah ni angkat ben Allah Subhanahu wa taala si suratul baqarah wa id kunna lil malaika lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin dan buat me pungtinai palanggungan si agama Allah Subhanahu wa taala yene sabun yene si waktu pa inne magpain kami si malaikat in Allah Subhanahu wa taala dinaat pesujud yene samiaan men me ka malaikatanin ini samian pasajadu illa iblis astakbara wa kana minal kafirin kaniaan me ka malaikatanin pesujud ubus pa inne men illa iblis matmalingkannen si iblis aba illa iblisa men malingkannen pa inne si iblis laknatullahi alaihi illa iblis istakbara wa kana minal kafirin yene kaniyaan si iblis enggak pente pesujud dok kaniyaan pente men magdakag iya atau kan men magtakabbur iya wa kana minal kafirin dok kaniyaan amban mi pananagga iyan yene kisah si iblis laknatullahi alaihi ine bang payamannu yene bang ine rison we si iblis laknatullahi alaihi men ga pesujud si waktu dinaat wa Allah Subhanahu wa taala pasujud kemun ka malaikatanin pisin Nabi Allah Adam alaihi salam takriman lahu wa tashrifan wa ta'ziman tanda pente pangamulia atau kan pamahadja yene pisi Adam wal numen sujud pente men ta'a atau kan ibadah pain Allah yene ine reason si iblis laknatullah tasabut si
la'natullah alayhi yene tasabbut ci surat Sad yene second to the last ci surat Sad fa inna bin Allah subhanahu wa ta'ala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal 'alin. Ina pen Allah subhanahu wa ta'ala si iblis, oke penne iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Ina pe inne makalang kauhin, ina pe inne makapagas kauhin, we keu pe inne ga pesujud. Hangkan keu ga pesujud pe inne si pinapanjariku silabeyan due penne tangankun. Astakbarta am kunta minal 'alin. Ina pa ini tanda ien pagtakaburnu, tanda ien pagdakagnu, am kunta minal 'alin, atau kan pamayamnu inbarannun ka unisamian tamanan langkeu atau kan yene tanda min pag mariata nusamian. Ien nambua yen tinilai Allah subhanahu wa ta'ala pegapa pasujud pensisi ine reason si iblis me pungtinai matetoe palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ine sambungin surah ien do si surat Sad second to the last. Yana pa inne pen si iblis qala ana khairum min. Qala ana khairum min. Aku pa inne pen si iblis ana khairum min maslabi ku ha pa inne amban iye. Amban yene si Adam. Tu si inine me puntinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala dan buat bisara makapiligru manamal yene bang pangannalun ka unitamanan hap manusia. Bang pangannalun ka unitamanan tau manusia. Bang pangannalun yene kau men ine neganta yene si pamayamnu manusiain men diawa level nen ambang kau. Dan buat me pungtinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala sifat makalennu si manusia. Ubus ina pen Allah subhanahu wa ta'ala qala ana iya pen si iblis la'natullahi alaihi qala ana khairum min, aku pen maslabi ku hap amban iye. Pun enggak pasudut yan di sonen khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Papanjarinu ku pa inne amban ebut wa khalaqtahu min tin. Duk ubus papanjarinu pa inne yene Nabi Allah Adam alaihi salam amban bulat. Dan buat yene reason si iblis laknatullahi alaihi bang wei ga iye pesujud bang wei ga magtaat si Allah subhanahu wa ta'ala sababan iyene pangannalnen duk yene lai yene dalam pangatayanne noket dalam pangatayanne yene samian we iye maslabi hap aman sawe ini mepuntina isi agama Allah subhanahu wa ta'ala manusia niat pamayam si manusia iwen gue estel gak niat guna-gunane. Gue gak niat guna-gunane bang si pamayam nu. Wallahi ni ine keu iye hati tamanan pinaka men inesse bu Allah subhanahu wa ta'ala. Pinaka men kinalasahan bu Allah subhanahu wa ta'ala. Me ini me pungkinain detoy dan buat iye dan buat men tersabut sebku. Lai maksud kaisi Sahih Bukhari fi si Dr. Al-Hamid Al-Bukhari pa inne usi inin tapiknen pa inne yene me cleaner mag-ano sa kam maap sa kami me cleaner magtrabaho tu atau kan magkakali sa alaku ininen yene cleaner bege bang tuu yene me cleaner la si Masjidin Nabawi yene pa itamban me Pakistan man me Bangladesh atau man Indonesia bayu-bayu lahat niya pa inne dambua pagpayaman no pa inne dambua mi amban siya iyan pa inne ko istemegana guna-gunani pa inne dambua tatilewku dambua pa inne tatilewku magtapig story pa inne kami pagsikay pa inne kay tapag story ajay ko pa inne si Arawannen ha manamal Arawannen bu amban Pakistan ki bang amban Bangladesh pa inne ha panamal Arawannen bu pa in cleaner iye ko isel ganiya tu silat ini bang painte anu ko istegani ame anu ne samian manzil ane atau kan men anu ne tu ubus peg seke pe ne kai te peg story we itu pa inne dembua klinel miaan dembua miaan tabalik ne pe ne David mana masih Quran jika Isa tilau ku pa inne tungan surah iye pe inne si kedua pe inne tilau ku bang weye sampai pa inne tabassa we ne Sahih Bukharihin syarahanni tabassa we ne pa inne Sahih Muslimin tabassa we ne pa inne yene kutubu sittahin
pagbayam pa inne iyan dambua pa inne iyan pa inne men luu men meglilisin pamayam nun pa inne bangka umayaman ne iyan sa miyan men ga niya tanto manzilane ine keo bang si men si pamayam Allah subhanahu wa ta'ala yu hati pa inne men makalando men atawakan iyes tamanan angkan pa inne Allah subhanahu wa ta'ala inna akramakum inda Allahi atqakum ga itu niya ketohante ayene tamanganan pinakamulia inna akramakum inda Allahi atqakum si Allah ta'ala atqakum bang sine men tamanan tinalew si Allah subhanahu wa ta'ala bang sine tamanan tinalew yene si Allah subhanahu wa ta'ala manjari tu si ini nen mepun tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala yene si kisah si iblis laknatullahi alaih pitu kita balik si kisah ini nen dan buat iya naman me sababan yene samian men sababan pegge pamayam si iblisin laknatullahi alaih yene men hapi amban si Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam ien tanda painte men ga bangwe iya ga painte pesujud Ubus me pungtinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala dan buat amban men duisab kadilikawan ne sampai maghapin inin men banggay papatengin manusiain banggay piyahan nila bayan bangko inge men tapaanib ne barannen bangko inge tapahali ne barannen iene sampai men pajatu iene samian pagpapatein atau kan ko ne men kisah iene si Qabil iene dua anak Nabi Allah Adam iene si Qabil uk si Habil tagna ko ne tawas sambutan sinile tagna niya maksiat iene tahinang di atas langit iene si kisah si iblis laknatullahi alaihi ubus pa ine tagna isab maksiat sababan hasad wisab sababan kejingki tu si bulak dunya di atas dunya sababan yene samian nen al hasad yene kisah si tengit pagpapatay yene yene kisah si anak dua anak yene Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam ine men kisah men nurung yene tasabuti Allah subhanahu wa ta'ala suratul Maidah fa inne watlu alaihim a'udzu billahi minasyaitonir rajim watlu alaihim naba bani adam watlu alaihim naba bani adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin kisah ini ne pungtinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala pangeddoan tebi lesson atau kan yene men pengajian yene men kadilikawan in hasad ininen sampai magjatu menggi kita papateng sampai magjatu atau kan pajatu sitengit pagpapatein bangga niya pente yene sababan yene samian in hasad atau kan kajingkini pen Allah subhanahu wa ta'ala watlu alaihim basahun jisiye atau yene samian si Mesia Yahudi naba abnai Adam yene kisah atau akan sui-sui atau akan aka-aka yene story dua anak yene Nabi Allah Adam alaihi salam yene si Qabil duk si yene Habil ini samian bil haq si kasabenalan fa inna id qarraba qurbanan si waktu pen Allah subhanahu wa ta'ala si waktu ngainang selabean yene ibadat supaya patapit dia tuju Allah subhanahu wa ta'ala ubus fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar tinaima pa inne yene dambua ambansie yene ambansi Habil nen ubus wa lam yutaqabbal min al-akhar duga tinaima amban yene dambua ambansi yene pisi yene men si Qabil dambua ini nen mepungtinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala ine bisara si Qabilin peggega tinaima yene samian si yehin ubus tinaima pisi Habilin fa inna qala la aqtulannak asal pa inne ted mak papatay tikeu ine bisara yene samian men si Habilin
qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin benna penne mattanten yene penne tinima wa Allah tinima wa Allah subhanahu wa ta'ala yene amban me men siya samian magmatalo si Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan ayat samen si ka 27 ubos si ayat si ka 20 siyan tasabut tu si ininen pa inne sampai pajatu ne sampai tapapate ne yene samian we si Qabil yene pung tina ine mian fatawwa'at lahu nafsu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha min al-khasirin. Yene iyan seban ne yene pa inne kegan ne yene samian men si Qabil mapate yene men pung tina ine mian kegan nin barannen qatla akhihi mapate yene pung tina ine mian faqatalahu sal tak samian men tapapate wene yene men pungtina ine mian fa asbaha min al-khasirin tertentu yene samian tabilang ia amban me men salugi-lugi ne ien me pungtina isi agama Allah subhanahu wa ta'ala ien dambua tamanan dehelu yene samian maksiat men tehinang tuu sibulak dunya ien pen kaulamanin dambua ien samian si tenget pagpapatay tu si ininen ien men si kisah yene anak Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam ien si Qabil duk si Habil bang payaman tenget do kita pengajian sedikit-dikit pengajian dambua amat sababan sababan pegge ga tinema sababan niya lai ga yene samian magriba si Qabil si nikmat pengurung Allah taala si iye ga ia kontento sababan ien sampai tapapate we ini yene samian pungtina inen sababan yene nen ga tente pagridani ia nambua man me painte kadilikawan ne me pungtina e matitoy si agama Allah subhanahu wa taala ubus nambua amban me kadilikawan ne ruisab maghapen silahat yene me asihi magpayamanno yene pagtawa silu ne kesime tinda atau kan pagpakaat ine nelu at men painte ginisan atau kan labayan magpayamanno lu tagna bangga niya kajingki igil kejingki manusia iuen gay makaraara makaatan neuwa pagkasini muslim upama men kekan kemehumuhan tu sininen yene pegtinda piya hadja amban bangsa tebi iyakan ulu ngesuwa si harapan tindane lu ne ketolang lu ne men pinutus-putus bu atau kan ine ginisan lu ganta yene pamakata supaya magkalusungan painde niatnya supaya magkalusungan bangkar tindayuen supaya gak niat meli si tindayuen me puktina isi agama Allah subhanahu wa ta'ala dan buah ien banggainin piahan tebi labeyan men supaya tapa anip tebi tapa halik tebi inbarantem bi amban ininen ien bang payaman tebi ien taara-ara ene hininang ien si men pamakaatley atau kan pagtawaley sababan iene samian sababan kejingkine bang niya lu takitenu ene tu maghapen asa kamanama bayuan tekesuwa lu si harapan tinda pinakaat bagi maksud lu ene magbayad pe ubos tinanim sangem meglug tu hunit manama ubus yene maksud nengga niya yan maksud ne sadi ine bang ine buat malengkan nenduk magkabangkrapan duk magkalusungan yene dapu tindayuen nabang tusi ini na me puntina isi agama Allah subhanahu wa ta'ala bang payaman nung ien sababan nen dasa sababan nen ga niya sababan ne sadi amban kajingki atau kan keigil bang ahin bege kabayaan nen yene be kabayaan nen men iya hadja dalam kasanyanganin iya hadja dalam painte men kahapanin kabayaan nin pung tinainin atau akan yene pagkasini muslimin dialem kalusungan dialem kabangkrapan dialem kasusihan iya yan nambuwa man sababan nin na ini me pung tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala dukina ine pe lai ginisan painte ben pagtawa ien naman me painte kadilikawan nen me pung tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala ubus
tu si ininen dambua amban kadilikawanne yene si men hasad inin al hasadu fa inna yumazziqu al mujtama' wa yufarriquh. Yene pa in hasadin ga peninya dapat yene men pinag sapehak we ni atau akan pinagpulakkan at we ni yene mujtama'in atau kan yene societyhin men sababanin hasad inin ek manamal pa ngedoan te pamintangan takite we matate takale we duwe te ngete tu si ininen bang payaman bi dape kewe men mismo bang yene ke jingki ininen noket dialem pangatean manusia angkan inin dan buah amban ene men kadilikawanin maka pagkaat dialem kauman dan raw kita pisi kauman walaupun mismo magpupung tinai mekpin mismo magpupung tinai pege niya yang patek kasumape amban me magpupung tinai bang niya dan buah amban magpupung tinaian tege igil duk tege yene kajingki diene siya diale magpupung tinaian ga niya pegsulut-sulut de duk ga niya samian kasanyang-sanyang di we ay may pung tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala pegayana ien kwene tapainan sinilay banglu dalam pangatayan manusia iwen kajingkir kay giling kawayanen iya hadja masanyangin kawayanen iya hadja dalam kasanyanganin kawayanen iya hadja tegi artain kawayanen iya hadja samian dalam parasahanin sa ian inta tabi'a yan samian yan hal bang tegi jingki waliyadu billah gay mabaya takitene lu mag-enjoy men pungtina inen gay mabaya lu takitene yani samia pungtina inen dalam kasanyangan gay mabaya men pungtina inen lu takitene melisa sakatan gay kawaan kemun ga niya angkane pa ine dan buah yani tasabut bian sinimian ghammun la yang kati yani maka kadilikawan itu yani samian lu ni hadja dalam kesusahan yani samianin dia men ga niat kabekat ni we me pungtina isi agama Allah subhanahu wa ta'ala pega ien la ini dialem pangatayan ni ngeket ien igyalu kejingkihin ubus ien bang payaman tibikone pinain kundani rak kiti mayam dialem kauman dialem province de Sibasilan atau kan dambuak country sa mayam kiti dambuak pamilya aja payaman binget dok kiti pengajian ien si kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam bangsi niya orasbi bakas besarun bakas tekis tarunin wa tuan ipan bangnya orasbi urungan bihat yuan sampuk pito ke sampuk walu da oras labi urungan bipakali ka amyene si kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam ubus ngeddo kam pengajian ka manamal teddo bilusiun pengajian si tenget pag dunya pag akhirat bi yene kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam ubus banggaku lupan ubus dua yene tuan ipan men yulur si Facebook ni atau kan si page ni ien sampuk pi banggaku sampuk kalu iuen ubus da oras pieru urungan wajah da oras dalam da eleu geru en sampuk lime walu sampuk walu eleu ubus ni maka edo ke pelai pengajian duk magpahala pegasian Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam yang edo kita pengajian bang we saabot samya ni labo we me pungtinai men Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam sampai niya makapagpain si pikilan telo pagwa pikilanin pende papatayin bin Nabi Allah Yusuf papat nambua man sisi amban siya samian magpain pa inne men labo men ebo te parang bilaya panu bisime yene samian lahat sedih membua man magpain amban siya dinaak gay pinapatay ja dinak ilaw at jadileng kupung iyan me pungtina isya agam mangpayaman iyan kisah bang tapakale iyan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam iyan kisah iyan bisi tuan panu maslabi ha pege iyan fokus iyan sidang buat kisah Pen Allah subhanahu wa ta'ala surat Yusuf id qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah ini nambuan man yana tasabut ya Allah subhanahu wa ta'ala yana penne elsebun bisi waktu yana magpain yana pungtinay Nabi Yusuf Nabi Allah Yusuf alaihi salam pa inne la Yusuf asal pa inne matan te penne yana Nabi Allah yana Yusuf ini pa inne wa akhuhu dukene pungtina ine pa inde pungtina inen ko alenen pungtina inen alenen Binyamin
Tersebut si tafsiran Binyamin. Ubus pung tina ini painte langgung siadu Nabi Allah Yusuf. Manggar kuen sal. Ubus yene pung tina ini magpay meanu inin yene sang mga jingki iya ini mangigil siya inin yene pung tina ini ban seddi painte men ina. Ina samian pain pung tina ini mian kinalasan mat paine kinalasan Nabi Allah Yusuf pung tina ini mian ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Yene paine mas labi paine lasa inammaten bi mas kinalasahan paine yene Nabi Allah Yusuf dukung tinete bi paine men amban kita bi wa nahnu usbah duk yene paine bu adapun kita bi tu paine men maknanen sin usbah paine yene jamaah atau kan ekka men painde amban sampu painde sampuk dambua painde yene pente puntinai manggar ku lupahan yene samian puntinai Nabi Allah Yusuf ien painde isab makna usbahin amban sampu sampai men sampuk lime yen makna amban makna pente sin usbah ubus bu kita bi painde ekka kita bi inna abana la fi dhalalin mubin benna mattan painde in ammaten bi asal tampal painde kalipasnen asal tampal pen kalipas nen tampal ke kamalinen ubus ine pegua me pikiran mian ine result ine samian sababan lai pebetat dialem pangatayande yene we men kinalasahan Nabi Allah Yusuf yene we ammanen amban sia ine dan buah amban yene pikra pagua pikiran pa inde uktulu Yusuf papateyum bi pa ine Yusuf atau akan paine awit turahuhu adai yakhlu lakum wajhu abikum atau isa paine teparanum bi yene paine silah sedih atau kan sibulak sedih hal supaya paine yene men peluehan amma bin fokus paharap ni tikaam atau akan hal supaya gene pabembel atau kan gene tikite we amma bin we yene samian we amma bin yene samian yene Nabi Allah Yusuf alaihi salam watakunu min ba'dihi qauman salihin dok penia kampanye pegpuas billahi pegpuas papataybi atau kan layapan bisa dilahat Yusuf yene pa inne penia sa kamimba di pegpuas manien qauman salihin amban me salih hatul men magtawat sa kaam in maksudnya ubus ine men dambua amban pikilanin dambua isa amban pikilan angkan pengku wasiatku pakaleng bi yene kisa ini pegahap menama salah satu nipan itu si ini pege fokus isi anu ini kita tu ko pa lamut haja pege dambua yang pangedok te pamintangan nia magpain kala inum minhum dambua amban yene pa inde sakane ini nen pa inte magpainin tamanan saka duk tamanan pateng dambua magpain tamanan saka duk tamanan pateng amban sia qala inum minhum amban sia la taqtulu Yusuf dukda apa ini papatay ni Yusuf ina pikilan nen yene pa ine wa alquhu fi ghayabati jubb layapanum bihadja pa ine na yene siyamian si loang atau kan si kupung yene ubus yaltaqituhu ba'du sayyara bang pa ine niya palabay yene me siye men megtutulak pegeta zaman de mengtulakin pa inte bang siya mag-travel pa inte jamaah siye atau akan pun cie megbo me inda bayu de men luni ke bisnis ini ne ubus duk paine puwa aduyan paine me mag travel atau akan me me mapalawei in kuntum fa'ilin bang paine kanian bin asal song hinang bi yene painte men niat bi yene song hinang bisin pisi yene pisi Yusuf alaihi salatu wassalam i entelu ayat du bang payamante yene kisale sampai maghapen paasek dalam pikilande men sitenged pagpapatein sitenged yene samiaan ilayapan pungtina iden si lahat saddi sampai inin men hinang depisi Nabi Allah Yusuf alaihi salamin sampai ilabo yene samiaan pikiran yene ilabo dalam kupung yene Nabi Allah Yusuf bang payamannu dambua amban yene ien asal nin hangkan yene al hasad ininen yene kajingki ininen kaigil inin si pagkasite manusia dape kewe
aasad dini, walaupun mismu pung tinaite me pung tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka dilikau manama, maka piligru manama si pag ibadat tibi, si pag dunya tibi, labi numan si pag akhirat tibi, duk si maka piligru manama si pag yene kasanyangan tibi, duk pag saung kaketi duk me pung tinaite tibi, duk me usbawaris tibi. Mia jingkihin bang niya sa miyan ako success. Sukses sa miyan si kailuman de bisan si osa dape kewe manalamin, dape kewe mapiu sa miyan magmubarakin walaupun bisan mamayaman sa miyan in alen at mamayaman siya hindi taara-ara ni mayaman. We sababan niya la idealem pangatayan ni mepung tinay si agama Allah Ta'ala igil duk kejingki. Iyan mepung tinahangkan ininen dambua ya sa subay hal antebi piahan tebi labeyan insyaallah taala sabut tebi bang meru oras men koru tata pe orasin yene pasalan bangko inge kaifia min at-takhallus min bangko inge yene tapa anib tebi labeyan atau kan bangko inge tapa anib tebi tapa hali tebi injin hawa baranten biduk me pamilyatin bi amban saki ininen tegi saki ininen maka piligdu sidang buah manusia. Ius me pung tinai sa agama Allah subhanahu wa ta'ala iyan nambuah man me yene samian kisah Nabi Allah Yusuf alaihi yene nambuah man me kadilikawan ne yene pa intesi tenged men al-hasad atau kan kajingki si nyet gatelu nyet do kidamban men kadilikawan ne yanna al-hasadu yamna'u sahibahu min qabulil haqq. Dan buah ininin maka dilikau duk maka piligru janan yene manusiain gay neima kasabennalan bisan pe inumay siyahin me puntinay si agama Allah Ta'ala bisan pe tangisan no bisan pe ine no gay paasik dialem pangatayande yene kasabennalanin peggewe niya la yene samian tu noket ngalang atau akan men pabembel yene samian dalam pangatayande yene samian igil kajingkihin bangke umayam ekka manama takite we no puntinay si agama Allah subhanahu wa ta'ala bangye urungan no dalil ngurung isabe dalil bangye urungan no dalil pa inno mian haram isam megua samian duk dalil akal git kito anu bang amban pegua me puntinay si agama Allah subhanahu wa ta'ala bu dan buak kinabayaan si iblisin me puntinay si agama Allah Ta'ala iyan pegge si iblis piahan ne kita bilabeyan piahan ne kita bilabeyan bangko inge kita bi gay samian gay tumawa inakidaten bi bangko inge gay kita bi magibadat bangko inge gay tatayma tibi mian haram gay kemon inti iblis laknatullahi alaihi juk si iblis kabayaan ini pe kabayaan magpain kita biyan bisan ga nya dalil tawi ga nya wa antakulu ala Allah ma la ankan pen Allah Ta'ala inna ma ya'murukum bis-su'i wal fahsha wa antakulu ala Allah ma la ta'lamun. Iblis laknatullahi alaihi inin kabayaan syaitan kabayaan inna ma ya'murukum mandaka bis-su' maghinang kalaatan iya yang kabayaan si iblisin gay kyo megturong kawayan si iblisin mag-anak sin kyo kawayan si iblisin magtismis kyo kawayan si iblisin ngalibunan sawen kyo kawayan si iblisin makaat kyo sawen iyan kawayan si iblisin ga itu niya kawayan sadi innama ya'murukum bisu'i wal fahsha wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun wal fahsha iyan kawayan lu kisamian men mekehinang magtabiya samian zina ine lu labeyan wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun. Kabayaan si iblis me puntinay si agama Allah subhanahu wa ta'ala misara kyo bisan ga niya talabalabnu. Iyan bisara. Iyan kabayaan si iblisin bang niya iyan samian magpain we mian haram kabayaan si iblisin subay sab kyo nambung we mian halam. Iyan kabayaan si iblisin. Buadapun itu tersambut men weton nusam iyan pasalan ilmiah me pagsambung subay ilmiah pagradin dumen inusalan akal ubus pinain haram inin dalilin ubus gua nuisab sikaun pen bang si pikilan kumen haram main in ilmiah me pungtinay si agama Allah subhanahu wa ta'ala bang niya magpain bugi kyo agri pa inno inin pa inne sambama inin haram bid agi kajari pegge dalilen peguaan kemon guru yang makaaji pegua du yang peguaan ne dalilen miaan dalilen pegge dalilen miaan wajul istidlalin pegge sube yena pa inde bang niya hukuman sika isa hati nu bang ine hukuman le bang sine misara mian haram duk demikian ine dalilnen duk ine wajhul istidlalnen
maksud nen lai bang magtep duke dalil dei duke ne hukum lei bege nia isab yene binet tad jadumin si pametaran ne ien bang pait sa pamayam no meni en haram nasuwe isab ke nganggua dalil no pa inno miaan halal sababan dalil kun miaan pegge miaan majul istidlal nun miaan taha manamal inin yang kanet mangpayaman bi mepung tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala me kabutningayan tabi magpangadje katon awul labi 20 tahun tu doktor 20 tahun tu magpangadji di dalam Makkah me kekahan ko tuan musid tu demikian me kasawean me tu labi 10 tahun magpangadji gei basta ilmu tu numin basta eddo nu hajja di dalam de eleu suwe agen men ga nia itu oras iene kemon oras nun meg tuntut ilmu ni hajja bisan pe kemon oras nun 10 tahun 20 tahun masih pe kekulangan na ien me pungtin pe gewe sa ien iene in Islam tu hunit manaman na ien kita bi me pungtina isi agama Allah subhanahu wa ta'ala ien dan buat man men ine kita tapi si pasalan me ien kinawayaan si iblisin ien kinabayaan si iblisin me pungtinay matitoy si agama Allah subhanahu wa ta'ala ubos mang payaman no ien si tenged ien Allah subhanahu wa ta'ala ine samian pangandakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula dinaat gay ke misara labil wanin bang pasalan agama bangga niya panghatinu inna sam'a wal basara wal fuad hangkan pen kata tu si ayat ini nen men la taqul fa inna dapai nabi sarahun sami'tu wa lam tasma' dapai nabi sarahun takaleku we buka takalenu wa ra'aitu wa lam tara dapai ke magpain takiteku buka takitenu wa alimtu wa lam ta'lam magpain ke pa inne men tahatiku men tapangadjiku buka tapangadjinu fa inna allaha sa'iluka an dhalika kulli yene pen Allah ta'ala pen kata si tafsir sin ayat lai pe inne men matan pe inne song lu ke tinila we Allah subhanahu wa ta'ala ine samian men bakasta men latikan we men delanu ien me pungtinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala si tenget ien magmaaf kami ko istel basak pente in soalakun ien nambu man men dambu amban ien pa inte ka ene isitenged men kadilikawan do kapiligruhan pitu kita walit si men maudu teh ikite anak kostel lumad judab juga ahat dambua man kadilikawan ne pain ne ene gei ne ma kasabin nalan hangkan tasabut kita biene ustad Dr. Al Husain Ajabi si kitab ne pain ne si anak ditarbawi fi manhaj al islam pain ne ida tasaba bihi al insan ida tasafa bil insan bang pa inne yene inin nyek atau men megsifat men nia sifat ne yene sifat men igil atau kan kajing sifat kasine pa inne mana'ahu min qabulil haq yene janan ien makalang ia makapages ia amban yene men amban kasaben nalan wa tawjihatil akharin janan geyen panaimaan ne men pamaesse pungtina inen gey janan gene men neima pa esse dukto pagkasini samian iyan men pungtina idam bua amban me kapiligruhan atau kan kadilikawan sini yang hasadang kabin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si hadis Abdullah bin Mas'ud si sahih Muslim fa inna la yadkhulul jannata gaypen ni makasik surga man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibir gaypen ni makasik surga ini sine penne keniaan dia yang pengatian ni misqal bisan bang ini akan cikita yen bisan ko lorok tapung dia yang pengatian ni samian man kibir posin dambuan lela miktilang qala rajul inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'lu hasanatan dambua penne lela ha pisa kawaian nen tilaw ne bang lamut ke man mekibir yen bang ha pisa baju nen ha panepet nen ha pente sinilas nen pa in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksud kibirin in apena sallallahu alaihi inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah taala lingkat hab men kawaian nen yen samian lingkat dukian samian hab in kibirin pa inne batarul haq wa ghamtun nas maksud pa inne in kibirin ye pa inne batarul haq gay pa inne man batarul haqin ankarahu wa lam yaqbalhu takabburan wa tugyanan ye pa inne anuin iningkar wene kinebunsihan wene
Bange pine seban dumain pe dape kewe tinima bisan pe astel pe ye bunsi pe ye walam yakbalhu sinunuan pe we ni amban ke bunsi lei amban ke bunsi lei amban ke bunsi lei yene walam yakbalhu ge pe tinima we ni takabburan tanda pagtakabburne tanda ko ini si iblis an pina inlay tanda pegge pa in ga ya pasudut kala ana khairum minhu sababan aku hap ku amban iye ganya reason sedih reason si iblis laknatullahi alaihi pungtina si agama Allah taala mang pamayam nun dinin dan buah man kapiligruhan mang pamayam nun ka unitamanan hap mang pamayam nun ka unitamanan tao mang pamayam nun baran nun ka unitaman dayahan mang pamayam nun baran nun ka unitaman yenen tege kapatut tege kapangyarihan me pungtina si agama Allah subhanahu wa ta'ala si Fir'aun la'natullahi alaihi sa ingi pekawasenin sa ga ruhepti si wasatege likbat bat malengkan nen hininang pe Allah subhanahu wa ta'ala pemintangan si me umat dan buli ini ini me pungtina si agama Allah subhanahu wa ta'ala ien ghamtun nas duk si kedua pa inne ghamtun nas yene pe al-ihtiqar wal istihanatu bin nas yene pe pangandiawa nu si manusia yene inti kivirin atau takabulin ngiyuk yang ngandiawan manusia yuk yang ngandiawan bige kau dalam position kau dalam atau dalam profesional kau atau kan alim kau ulama kau pun tina isi agama Allah subhanahu wa ta'ala ga niya estep debitu usibulak dunia ini ga niya karapatan dengan diawaan manusia bisan pe ini bisan pe samian iene samian ing hal manusia iwen ga niya karapatan bisan ku ahat we mi bagpain we ka ulai hap ke umbani Allah subhanahu wa ta'ala iene samian makahati iene sinmen kone pina inlay Allah subhanahu wa ta'ala inna akramakum indallahi atqakum yani samian tamanan mulia yani samian si Allah si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala yani atqakum bang sini kam tamanan yani tegi katala tuju Allah subhanahu wa ta'ala iyan me pungtinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala ubus dambua amban kapiligruhan kapiligruhan أنه بين وأنه يؤدي إلى كتمان الحق وإنكار الفضل لأهل الفضل والتغافل عن محاسنهم فإن توسينين من بنتنا أغما الله سبحانه وتعالى دنبوا رسول كبيلجروهن سن حسد يعني يؤدي إلى كتمان الحق سبابا جيب جوا نكسبن نلانين جيب تيمان بكسبن نلان جيب بجوا نكسبن نلانين وبستو سينين وإنكار الفضل لأهل الفضل مبنتنا سأغم الله تعالى دنبوا إنين كدل كوانن كابليغروهنن جي أمينو buat melengkanin bun sikeu bun sikeu sime a asamiaan min ayu inurungan Allah subhanahu wa ta'ala kahapan bun sikeu ko ya pinainan sinila gi hinek pemikir nun gi hinek pagsang kakay nun gi hinek pamangan-mangan nun gi hinek pagusahan nun gi keu fokus sikel luman nun yene samian peggawe yene hadja pinikil nun yene sisawe nun bang ni kebe iyon sawen kebel disasakatan iya lo pinikil nun iyo samian baunia promote sime ini butuh ko ne tapaintan sinilay domain hadja pasalan agama bisan di dunyawiya pasalan dunya lamud ini me pungtinay si agama Allah subhanahu wa ta'ala we ay bang tali te paha we ay gay pangadjiante we ay sielay sa iyan taabut de yen samian mansilalay we ay sielay menjadi profesional we sielay menjadi master we sielay menjadi alim menjadi ulama menjadi doktor menjadi masteral menjadi yen samian hafiz ini sababan den pangadjian bang ini laveyan den duma insamian pinikil bang ko inge tahala amban pagka mastale bang ko inge tahala amban pagka profesional ni amban pagka alim ni amban pagka hafiz ni amban ini buk bang ko inge tahala pagdayahin amban ye dumain sa pangadjianun yene bang we isilay mag-success bang we isilay taabut yene man sila ien Allah subhanahu wa ta'ala me pungtinay sali idukite bitu ci waktu kita pinagua wa Allah ta'ala si dunya ini Allah subhanahu wa ta'ala magpaipene wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a Allah subhanahu wa ta'ala magpagua amban yene men magpagwa kaam amban beteng sin saibe pen Allah ta'ala la ta'lamuna syai'a ga niya tahatite bisan ini
nia bakas takalebi tilaw tekam, nia bakas takalebi inanak mastal derecho, nia bakas takalebi men dayahan derecho, nia bakas takalebi bahu inanak menjadi alim, menjadi doktor, menjadi master, menjadi hafiz. Gak nia. Allah Subhanahu wa taala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Gak nia. Wa ja'ala tu sini pa inne gak nia panghati tebi si waktu kita binanak. Ko penne sa kaulaulan petila manusia lai kaifa ta'allam sehingga men panghatiku hangkan pen Allah taala wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Hininangan kami Allah Ta'ala. Ini pamayam, pakale, hidup ini pikiran, ini samian akal pikiran. Du sininen, mangpayaman no, ini me sia samian, ini me keinggitan no sa upama, sarang gana keingit tu kita insyaAllah. Ini sia lay teget, ini samian bakas sia lay meglugto, mastalin bakas yan kisigpitan dahu mag-iskul, mag-kemon, dalam talabay de yene bakas ini gini kutang histori ini. Demikian me yene me ulama me magpangadjiin sa ien wisab. Labeyan siya iyan. Pegawe niya alumatare niya pakalere niya samiaan ina in pikilande. Nahangkan Allah Subhanahu wa taala sali idukaam. Nabang masahap yene lo pinikilnun nikmat pengurung Allah Subhanahu wa taala si pagkasino me pungtinai si agama Allah taala mashap pikilnu bangwe sile magsukses bangwe ngahap bisnis den bangwe sile menjadi master bangwe sile menjadi polis bangwe sile menjadi profesional bangwe sile menjadi hafizah men bangwe sile menjadi alim alima ini yene la bayan den mangpayaman no yen duma insie yen ningko lo magnambel pol. Ini kawean nun kawisap kawean nun yukin koningkong inum panas siluma magnambel pol. Ubus kawean nun diretso kesamiaan menjadi profesional atau menjadi alim atau menjadi hafiz. Gak ini pungkinai si agama Allah Subhanahu wa taala subay disab labeyan subay labeyan men usal tebi yen akal tembi usal tebi yen pamayan tembi inus usal tebi yen pakaleten bi ha supaya tu sininen me pungtinai si agama Allah Subhanahu wa taala yene men ha supaya yene men mag sukses kita bi amman si kelum tebi tu si dunya labi lubante ke sa akhirat ga niya samian chance no ne bangkau niya anaknu niya anaknu piahanon labeyan duksi ko misaweden tuyuan siya tinarbiya siya ginastuhan siya piniyahan labeyan ha supaya samiaan men dumain pente men bang niya ala yene ha supaya siya ko sunduhin ga niya ala problemane me pungtinai matitoy si agama Allah Subhanahu wa taala yene ko pinain kulan sini lai yene me tegejingkin bang niya me kekite samiaan me nikmat si pagkasine lu ni ke hafiz atau kan me alim atau kan me nurungan Allah taala me pagdaya atau kan me promote samian si me ini ini lelai nikmat nikmat tu ini lu nikmat pengurung Allah Subhanahu wa taala iyo en nenen me puntinai sa agama Allah Subhanahu wa taala bang ien dialem pangatayan de yene igil dukiene ke jingkininen da pe ke ko ene pinaingo si kaamlay men piu men kegan mekite samian kekek deru kesinare wat malengkan nimbisan me pungtinai si agama Allah taala men mamayam man siehin ge heptara ara ni pinayaman we ini makalang sielai sababan tia noket ene igil kajingkihin si pagkaside iya me pungtinai si agama Allah taala dan bua murah-murah mangpain kita we pinatala we Allah Subhanahu wa taala do pinaani pinahali amban me demikian ini men dambuan ban ien ben dambuan man kapiligruhan ni rusab ben yuaddi ila tatabbu'i akhta'il akharin wa awratihim wa uyubihim dambuan man kapiligruhan ni kadilikawan ni bang manusia integi kajingki dalam pengatayan ni si pagkasine ini samian pen Allah subhanahu ini samian dambuan man isutne yuaddi ila tatabbu'i akhta'il akharin wa awratihim wa uyubihim linashriha bainan nas yene pa inne sababan inin ye hadja men jinagahannen
Ye jabi nanting bantingan nen inta bang atag kekamalian sawenin. Atag kekamalian nen. Iya yan. Ga ni gaya ngeddo istipada. Gaya ngeddo kahapan. Sa binatekisan ne iyan sa men hinutuhan nen bang atag gene kekamalian pagkasinin. Dan buat iya naman may pagkasinin. Ubus pa ni wa auratihim wa uyubihim. Iya yan tarabahunen bang atag maka kaiyaan sawenin. Kaiyan me aiban sawenin. Ubus inepe men duk ini makaliman liman sawen iya en osa jinagahanin iya en osa binanting bantinganin wa ilina shiriha bainan nas duk niya pangakangakane si anu pinain siya samian iya en tarabahunin gay fokus si keluman si pagtarabahunin si ini iya en tinarabahunin iya ni samian jinagahanin ni samian kaaiban duk kaiyaan iya ni sinsawenin wa ilina shiriha bainan nas ha supaya samian tapa malahak we tapa malahayak we ni atau kan tapa ngaka we ni si pagkasini samian wa koe penne ka annahu hasibun rakibun alaihim koe penne sa kaulawlanin pinabo iya ang bandata langit dinaak ya nialay ngandak iya dinaak manting-mantingan me siya dinaak yene men binayaman mayaman siya nganjagahan siya bang ine yan samian kaiban atau kan men makaiya yan samian pagkasini men musik ko penne sa kaula-ulanin iyan tarabahunin me pungtina isi agama Allah subhanahu wa ta'ala ga niya sane mangke mekekile maka kita isab kamali si sawenu yani nasihatan nu ye peseban silaweyan hikmah hap labeyan dumen samian keulu si mahjana isab lu pekitenu yani kamalin sawenu atau maka iya sin sawenu atau kan makaliman leman sawenu ga niya sane nasihatan nu peseban mangtagesnu bang menga niya lai mafsada atau kan yene men pajatu men problema haji Sawang kita guys no iya nambuah man pangandaka jumia Islam yang puntinai si agama Allah Subhanahu wa taala dina kita ya angkan pen Rasulullah ini pangandakan Rasulullahin man satara musliman me puntinai si agama Allah taala sine kita bi makapagpain ko itu we ga niya kaiyaan ni we ga niya bang hadya yene pinakita we Allah taala kemon yene kaiyaan ten bi me puntinai si agama Allah taala hatu gei kita bi maka ara-ara tegua am si manusia am numatewi Nabu Allah subhanahu wa ta'ala payamanun bi. Man satara musliman. Sine-sine ngeligan sawene. Satarahullahu fid dunya wal akhirah. Satarahullah ineligan bisa kuya Allah ta'ala kaibanin. Maka iya-iya-iyahin. Maka leman-leman iyahin. Tek si dunya labi lupakan. Tek kasilaw akhirat. Nabu amban. Hadis tersebut si hal ini. Pen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si rawahu Ibnu Majah. Penila tu'dul muslimin ya dengan hadis ini kita yang maktab tu kene bisarat lay penila tu'dul muslimin da akan malaat atau akan murung kalaatan si pagkasibi muslim payman mi wala tattabi'u awratihim da apa inna jagaham biyene samian maka kaaiban maka iya me pagkasibin من مسلمين فإنه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته أو في بيته dan buah aman kapiligruhan kue keo kegan seban menggua kaaiban ka iya sawenu makaliman leman sawenu esseum be puntina isi agama Allah taala hadis ini bipol keo megua kaaiban maka iya mekeleman leman pagkasinu esseum sigi pilmi hadis ini da apa ini yene jinagahan bin binetetegan bin yene aurat yene sama maka iya makaliman leman pagkasibin فإنه بن رسول الله من تتبع عورة أخيه المسلم سine painne yene jinagahannen yene binanting bantingannen yene hinutuhannen men yene samian maka iya men makaliman leman yene pagkasine muslim pungtina ini muslimin tatabba Allahu auratah gaknya dapat jinagahan oleh Allah Ta'ala duisab duk yene binanting bantingan oleh Allah Ta'ala duk yene samian yene kayaan dukaiban upus wa man tatabba Allahu auratah duk sine pa inne binanting bantingan atau akan jinagahan oleh Allah Ta'ala kaiyaan me pungtina isi agama Allah Ta'ala
inin makapiligruhin pa inne yafdahu walau fi jawfi baitihi. Iyan pinamahalayak we Allah Ta'ala, pinegua we Allah Ta'ala si manusia iyan samian bisan pekeniaan kanian lu di alim lumane. Bisan pesesekan lu di alim lumane me pungtinai si agama mentutoy si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sababan we iyan. Dan buah amban iyan sababan me pungtinai si agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ga GIN maghapen pitur kita si maudute garu kita paluas wallahi iene aga nia kajingkine gejingki si pagkasine ine te done we suwe hutuhanne iene samian kaiwan sawene ada kala yu pagwane si inakaaka si manusia sinusi ada kala yu en sinuisuin wi en pungtina si agama Allah Taala makalenuin pe ada kala migtaubat ni Migtaubat na tujuh Allah Ta'ala gini balik-balikan ni bakas na tinangisan we ya Allah ampunun ko inampun na iya Allah Ta'ala ubos kau isabikyo bahu ngehinang beimula dusenu bu iyan duse iyan me pungtinay si agam Allah Ta'ala gay inampun na Allah Ta'ala mangikyo maaku maapi iyan bakas iyan samian inakakano ni atau kan limut-limutan no iyan dan buah ini aman piligru bang payaman aman kapiligruhan ni bang payaman no iyan asal nilai GIN yene AIN min betetehanne atau kan jagahanne yene samian kaiban maka leman pagkasinin bangga niya lai ine dan buah amban yene saki yene penne yene igil atau kajing kimi pungtina isi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sagpiene tan musibang atune lumabilabi orasin api tu kita insyaallah Subhanahu wa Ta'ala si ilajne ko kita lumabilabi ko kita gi maka edam ban pentean iya ne pungtina isya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala pasalan pente man me kadili kawan ne iya man me kadili kawan ne kapiligruhan ne sime iya ne samian si pag ibadat tebi si pag dunya tebi lawila ne si pag akhirat tebi bangge kita bi samian men pahali paani atau kan pihak tebi labeyan pa hal supaya kita bi umani amban me demikian ingin ubus tusi ininen dan buat kuitu ngedok kita amban me ya ne pitu ne kita si pige ini arak-arak tumagi talesta si osa in waktuhin ngedok kita ya ne amban me ilajine bangko ingi kita amban me sababan bangko ingi kita men umani amban me demikian ien amban bangko ingi tapahali te atau kan tapanip te ya ni samian ginawaranten amban yene men amban iyan sin hasad atau kan kajingki dan buah amban tasabut sime ka kitab-kitaban dan buah amban supaya ilajina atau kan tambani atau kan betate iyan men labeyan supaya tapalite tapanite baranten amban me iyan saki ininen saki maka piligru ininen fa inne ay yatadhakkara al-insana anna an-ni'ama mawahib min Allah azza wa jalla yatafaddalu biha ala man yasha'u min 'ibadihi subay penne inesebwe manusia esebte yene penne nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala me nikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala iyan pengurung yan Allah Ta'ala yatafaddalu biha man yasha'u min ibadihi iyan pengurung inurungan wene sisine kawayaanne angkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya bin Allah Ta'ala asalin kami pene kami rupene mamahagi yene rijiki yene samian si antara de ma'isyatahum kailuman dan cibulak dunya wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq Allah Subhanahu wa Ta'ala men pen Allah Subhanahu wa Ta'ala inna Allah Ta'ala samian men pinalabi wene yene kasinduehani namban kasinduehan si rijiki pinak bidda samian yene buah amban yen samian dalil min in subay min pa pilmi esebte bang kita mekikite nikmat in manusia inurungan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini negine sian nikmat luna ki nikmat dinia atau kan duniawiya sitingi pag-agama atau esebun nikmat pengurung Allah Subhanahu wa Ta'ala ubus ini samian namban men sike dua man me supaya kita umanib sike dua suwe pe inne ayanzura ila ma indahu minan ni'am wa yaqna'u ma indahu wa yahmadu Allah 'alayha wa yas'aluhu al-mazina min fadli iya nambu man me pe inne suwe pe man ne yene nikmat
Bangke mereka kita nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat si manusia, pengurung Allah ta'ala, payaman sa nikmat Allah ta'ala si kauhin. Bang ini, kamanamal manusia kita liling ne bang mereka kita nikmat, pengurung, inurungan manusia, inurungan Allah ta'ala nikmat, takalupane ne, kue ni sa kaula-ulanen, gak nikmat pengurung Allah subhanahu wa ta'ala dalam si iye. Ya Allah, niaman kalau nikmat yuk kesamian dalam parasahan nikmatian. Piye zaman manusia dalam hospital milyon saupama ku itu. Nikmat samian aulad, nia anaknu. Nikmatian, nikmat yuk ke umangan salungkoha nikmatian. Payamanu ni nikmat, yen sami wayakna duk kontento keu. Yen si nikmat pengurung, yen nikmat manusia kawiwen. Ubus hangka pen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibda bima qasama Allah lak takun agnan nas. Magbiba ke pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yen si nikmat pengurung Allah subhanahu wa ta'ala, yen binahagi Allah subhanahu wa ta'ala si kau takun agnan nas. Penia ke wian pen amban yen samian agnan nas men sadaya-daya ne manusia. Ubus duk yene meksukul ya si nikmat pengurung Allah subhanahu wa ta'ala wa yas'aluhu al-mazid min fadli. Duk ngan doa ya si Allah subhanahu wa ta'ala yene min supaya men yene supaya pinagtamba manamba ini jikinin siya hangka pin Allah subhanahu wa ta'ala was'alullah min fadli. Was'alullah min fadli. Ngan doa adinakan doa kita si Allah subhanahu wa ta'ala, maku si Allah subhanahu wa ta'ala aman kalabihannya aman jikini hangkan dan buah warid yene samian si Musnad Ahmad enggak kembali yene doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini doa aman doane Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba. Oke Tuhan kami, yene samian benalin kami, maku kami, ilman nafi'a, ilmu magmanfaat, wa amalan mutaqabbala, yene samian hinang men tinaima, duk yene samian rizqan tayyiba, tayyiba duk yene rizki halal, rizki hap. Iya nambu aman me biani samian doa asin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me pungtinai palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Iya nambu aman min nambu bang payamannu yene nikmat lei pengurung Allah ta'ala si sini kawayaan ne dok payamannu nikmat yene samian lu penikmat ga nia la isababannu suwe jingkinu ien ada kala yene inurungan Allah ta'ala nikmat si kaulei nikmat yene magbahu takitenu lei nia pelai kape mas nikmat pengurung Allah ta'ala si kauhin amban si iyahin. Nasuway payamante nikmat pengurung Allah subhanahu wa ta'ala si kitahin. Ha supaya gay yene samian paasek lai men yene kejingkihin sampai paasek yene me yene kadiri kawan ko yene tersebut tiban siningan. Ubus ngabot kita men dembuat ini adja wang sopama anu kaya pigi oras dan ne dugi tu maha manamal. Dambua amban yene men sahab-hab men labeyan ha supaya tapa anibnu tapa halinu baran amban kajinki dukian samian sin amban kaigil bang manusia induk liang inin maka GS-ne banggay asal piahan ne labeyan duk ngan doa istuju Allah subhanahu wa ta'ala ha supaya ta GS-ne yene peni al-iktharu min ad-du'a lil akharin bil khairi wat tawfiqi wat taqaddum al mustamir yene pa inne pabasagun ngan dua akeo si barannu duk ngan dua adu isab keo yene si pagkasinu yene men kahapan atau kan ini na samiaan men imen ganta makahap men makahap kauruk makahap yene samian si pungtina inu yene rambua man me inin saupama yene rambua inin labean amban yene maka sukses kau duk maka hap kau ini mula-mulanin si pagdunya labi luban teka si lawa akhirat bang paiman bi ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saupama darab anu tepi hadis le ini kabayaan nu si barannu ngan dua akeu si pagkasinu dan buah ini mujarrad me pungtinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala dan buah labean maka sukses ngan dua akeu si pagkasinu hangkan yene isim hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basate ku itu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penne da'watul mar'il muslimi yene penne li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah yene penne pangandua dan bua muslimin
li akhihi si pung tinaine bi dhahril ghaib siga peluhan yani samian pung tinain mustajab tinima wa Allah subhanahu wa ta'ala wa inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al maliku al muwakkalu bihi amin wa laka bimithli rawahu Muslim pung tina si agama Allah subhanahu wa ta'ala hati anu tibin hadis ini yani dua apa ini dan buat ahin si Muslim si pung tina ini siga peluhan ni samia mustajab tinima oleh Allah subhanahu wa ta'ala nia malaikat manting-mantingan iye yani samiaan kaaba ngan dua akeu si pagkasino si pung tina inu Muslim ngan duaahan ni sabene malaikat le kau yene ko panganduaanu yene malaikat li nganduahan kau yene ko duaanu si pung tina ini Muslim nay saupama ngandua ke men ya Allah urunganu ni kasanyangan ngandua isab malaikatin si kau ya Allah urunganu ni kasanyangan magamin yaw magamin malaikatin ubus ngandua ihen samen iya nambua man ini hangkan nambua yene bangkeo nambua yene samian tesulei me mismu amban baran kulatun ce ekka me kesulaine yene upama mag-apply ke tungan-tungan baya ke sukses ya Allah taimaunku bangkeo mabaya dambua amban nabeyan yene hangkan ini gepeng ko make hinang ne bangga niya yene samian mengge sapiahan ne labeyan begawe so upama duangan ka mag-apply kam ine ne pagtaykan lo sali ru pag yene mag-apply ngadji pitu atau kan ine ne me pagtaykan ya Allah taimaun iye beke kamamuan kite dua atin ya Allah taimaun kuda ni rahun iye sayen ke mamuhan ke kanen pareheluhun ni rahuku beke we sempre perelu te baranten nalambua amban sahap me pung tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala in dua ngan dua keu sibaran no bus dua ahan me pung tinai si agama Allah ta'ala yene pagkasinulay yene babaya magangan-angan bisab koy kauhin mabaya hepiensan yang koy kauhin ya Allah pasanyangon iye ya Allah yene samiaan urunganun ya anak saleh wa ya Allah urunganun ni taufikanun iye nangan duain malaikatin ya Allah urunganun ni taufik urunganun iye iye dan buamban yene samian dan buamban ya iye dua samian labeyan yene ien dan buamban pente sahap ni pung tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala si tenged yene pente men labeyan bangko inge ien subay papasagte panganduaten si pagkasite si tenged men ine makahap pagdunyate pag makahapig dunya ne pag akhirat ne makaluhaya iye atau kan makasanyang iye dan buah iye amban me lai min tafil nu iye ne baran nun we painte men ga niya lai igil atau kan iye ne kejingkine si pagkasino lay pegge we gay ien me jingkihin da pekewe ngandoa niya hap bisan pesamian ngan doahan iya bang pain meg kalusungan bang pain meg kasamian-samian iyan nambu aman mi alamat ni pung tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala hubus dambu amban inin insyaallah subhanahu wa ta'ala men dambu amban yene pagpatalibunte yene doa at-ta'addud billahi min syarri yene subay kita dengan doa tuju Allah subhanahu wa ta'ala pilmi mangpan kita pinaani pinahalli yene amban yene ka jingki atau kan ien hangkan amban ka jingki atau kan amban hasad in dangkan he dambua bang payamandi yene adkar min sabahiyah wal masaiyah dambua amban sahab adkar yene suratul falaq basanu sawsan muntelu kul wallah kul auzuril falak kul auzuril binnas painte muntel saung demikian mungkohak duk demikian bangke urusan bahayang bangke usang tuli dan buah in sunnat yani su hinante we men dan buah amat kelebihan ini me pungtina si agama Allah subhanahu wa ta'ala yene ininen supaya tapa anu te anik te baranten duk yene tapahali sab kita amban me ngejing kisamian ngejing kisikite ien nambu amban yene pag defense te atau kan ien dua sahap yene suratul falaq basate samian bang kita song tuli basate bang kita usam bahayang basate samian mentel song sang mentel kuap ien nambu amban me
ta min hap manamal ini nang atau pinangajian anu telawi yani suratul falak ini nambua man maknani bang hati te yani ininin ya Allah subhanahu wa ta'ala pa inna qul a'udzu birabbil falak bisarauna Muhammad pa inna makipatalibun ko atau kan magpatalibun ko yani birabbi si Tuhan pa inna magtagdapo atau kan yani magtagdapo sin subu-subu ini pagpatalibunan nin min syarri ma khalaq amban kemun pa inne amban kemun min syarri ma khalaq amban kemun kalaatan pinapanjari saliru kalaatan manusia kalaatan men kalaatan jin kalaatan katumbuh-tumbuhan kalaatan kabinatang-binatangan ini pinapanjari lu tu sibulak dunia ini nia kalaatannya atau ngurung kalaatan i endam bua amban kalabihan pente sanyaan men kahapan men sini suratul falak ini hangkan hap bang basate bang kita song tuli basate bang kita song saum muntelu ko muntelu ka ubus bahayang fardu i endam bua ubus wa min syarri ghasikin idza waqab apabila nuk magpatalibun kita pa ini min syarri ghasikin idza waqab apabila ne penye kalaatan apabila ne yene kalaatan sangem apabila ne yene ngalindem pege kemehumuhan me pungtinai si agama Allah taala yene me basag na jingkihin duk basag me magtaw-tawaian pegua siwang sangem duk kay kahan yene me syaitan me maka me sassat pegua sa mean siesin bang ne song ne pasat bang ne pagua song magrib hangkan samian iyan dambua makapahal kita amban kalaatan iyan duka min syarri naffathati fil uqad duka amban kalaatan yene naffathati fil uqad yene amban kalaatan me dende magtatawa-tawa tu sininen men fokus siya man kadendehan pegi kamahumuhan nen keekahan nen yene samin amban me bangsa kadendehan min naffathati fil uqad maksud sin uqad yene bangga kuin salu imat sapan me gurutan yene peinte me koistel me lub me buku-buku atau kan lubi dininang iwe me siemek tatawa me mabiaksahin ubus me kitinihup samiaan ubus me kibinet tadlu si me luma atau kan si me tinda pamakaat painde atau kan ine iwe endam bua amban ien bang basano insyaallah subhanahu wa ta'ala yene in ayat ininen yene sin ayat yene suratul falak inin insyaallah ta'ala bisan pe ini yang hininang den dambua inin yene samian sa haji pag depends no yene samian dua basano mentelu kawa saung basano tabawalikum mentelu kawa koha mang dok yene adkar kemun yene sambahyang yene basano men muntedde bang maghrib bang ko ilpan maghrib duk subuh muntelu ubus men bangke song tuli basano i endam bua man sahap painte man me an duk wan insad hasidin ila hasad duk yene kalaatan paine amban me mene pangajijing kisamian apabila ni singa jingki i endam bua amban sahapa painte inin besi vesino si tenge painte men kajingki atau kan si inin men hap inin painte pi men inam malan dok dan buah ini nen amban sahapa pag dipensi men barannu dok si me pangalta no si me ini no iya me pungtina si agama Allah subhanahu wa ta'ala dan buah man me sababan ne ini anu tene hajja ini takwa Allah subhanahu wa ta'ala subi kita matali si Allah subhanahu wa ta'ala dan buah yang sababan pgwa ini maghapin mangani katale manusiain men si Allah taala gani dapat UN dan buah amban makasuse pegi tara-ara we ini makaat men makaatan pungtina ini atau kan men ngurungan ka piligruhan kasisihan si pagkasini muslim mangani katale si Allah subhanahu wa ta'ala dok demikian yani pawasalte pagsabarin pagsabarin mangki umikikita rijiki yani rijiki an Allah taala inurungan nikmat magsabar keo ka ko pega tek kasi kauhin pegi bangki magsabar niya la ite do no pahala do kahapan do demikian bang painte niya lu sikau mashab magpahapapin atau kan magsadakahin do ek ka me pungtinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala labeyan hal supaya painte yene mentapa anipte atau kata palite yene painte si baranten ahli pamilyaten amban yene hasad ininen kajingki kaigil ininen do ka supaya sanyang pag ni pag-ibadaten pagdunyaten labi luba ni pag-akhiraten me pungtina siya agama Allah subhanahu wa ta'ala tuni taman ni hajjadahu do pagi ini ko istel pa interak-arak hatu tumaha magmaaf kam nuk maku painte min kaampunan kitibike mun tuju Allah subhanahu wa ta'ala
men tababaliku magsyukur si kemon me keguruhan tebi pakale si elo ininen bang niya lai ko istel me ka sumapean painte amban pagmana ini nilai ganta gitu mau na kaam ni sa lai kainte tao untung ne men demikian magsyukur si kaam kemon mapakalehe painte si elo itu engene kam tugila ko de kemon sali duk usbaku bagaiku duk me kaipalanku duk me usba pemikitanku yul me kita ku nagi ni kaptu gila ko kemon sa magsuku si kaam kemon murah-murahan san yang kita kemon dunia akhirat tu murah-murahan mangpain tinima amal ibadat tenbi duk murah-murahan mangpain kita bi pinag yene tuhut pinaase ku Allah Subhanahu wa taala si rahmatne si surga ne PGI endo in minaksud te bitu pakania mendo ka magpupuas bilay magsuko si kemon admin yene painte pagkokan we tuan bu situ si ininen murah-murah mangpancet tinungbasan Allah Subhanahu wa taala si kemon men luug de ruk pegtuyu de si pameseb de kitabi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.